Talo BJP party ni aro tentang dorangoni. Ribai talo NPP party ko join ka ingapa aro NPP party na nokdangona ribai ingapa. Club party bagapandol ni leader ako worker ako NPP ni India gemak ni Presiden Dokni Kri ang Rangsakonao National People's Party na rimchaksoaniko. Welcome to NPP. Bakbata sumayo ang sini party de ang sini party sa jani je party ba gital napa politics tuan ka sampai ko tak lebih darang ba gital uja darang ba gital uja kemudian party ni mandi kemudian nak san gadang tu macam kam gadang nanti ya gital kata ko nasa saklan tu ni ani request mana jen salo wah juna gital sa irang na gital sa ya kata macam joko de mamang selamat susuk na macam problem of telegen party lo ini kan ya gital worker aro gital worker de kata ko khasun ani request kemudian party ni worker kemudian important uang kemudian sang district ada nama kemudian sang san gadang donge ang bisa mo takal ya dapat kam kaaniyo at dapat magsumanyo sa kapkaode at namin susuke namin kusyuke teamwork namkin gumakan kusyuke kapkagin kanyang abibira hindi ka man iya mang sugapang ni request to nga yako leadership sa nukjak di ba black party ni mandirang ng gapang magsumanyo at sa kana saksa sa kapan ko at respect ka na ar mamang salabay ang worker dapat katarang party Mengkapan dasyo jeko nak sini chairman nak sini mana kana haji. Lalu sumerang baksa. Sal kulat sibungan sini wajib. Sal kulat sibungan tidak menang election apa ini. Jadi kapan sumer baksa ni kapan? Kira sini kamkan. Daya kamkan ni yo. Asli candidate pa. Baik dapat sang cakatin membiarkan men pressure doa. Jadi kapan? Hai dah gemuk kamrangko aja jusu kata macam apa tu mah? Biar mak gemuk kude kusi kata macam apa? Mano bade bayi district itu hotel lagi. Biar mak mampis. Jadi kapan dia aku gemuk aja masih cakap. Angade mandaran aku nak ni pangdan. Angapa dah ada bini worker sah? Angad leader ini baca bini worker ini baca. Picture kan sejak apa? Jadi mana semua nak penting. Leader ko, candidate ko, may nakil semua dah cak nama game. Ya ko chansi kamka. Presiden pak, sedemakan presiden oke nga. Ang ni macam parang dua, ya pun hidup na game. Yan politics. Di ba yan apa kamka niyo ba? Ya ko acing namme, ya ko manage kaya magkamka ude, acing mistake ko miki. Mending man acing presiden ko bagi kat sana, ang lagi mo polas kinga. Kam ko di kana nangayin, presiden ko ngayin. Di ba yung management ko nami at sing pressure ko nami manage ka naman ulit at sini kamrang ang subat kin kaya ang bibit unik ka ba na nga nesma sa kanchi ko baka mabulas ki nga nanggapat teamwork ko kamkabo candidate ko ba masisakbo biya ba sal wal alo kamka yung pressure ki nga unik ka man bayad ki at sing datsak naman kin ya datsakan ni sumanyo nesmang dalo kapka pabo niya ka ya sumeni bakwa nga dahil masakan siguro na mabulas ka lalu government ni kamrang ni gaman dahil masakan sinubiyan ang mabangin tichila ko para ng jawang yan ang mababulsi mo nga mabulsi ka tanya ka naman game may na bulsi nilid sa kamka na magzahap di ba yan yung mababulsi mo nga turning isip po yung coalition government ko tsaka successfully salay siya 6-party coalition ramram sani Gini ikatap coalition party ujukon namin niga sukari sarayna. Ang ni government today dog party ang watch. Yagi dog party ko sarayna apsan sistem ukam kata namin niga. Di ba jibo bo nangkapa magsuman yun sini kam kanya set. Sila namin susuk na matjo stable government ko sila sarayna matahang aro bunsi bumatran ko sila matjo na matjo. Ya ba? Misalnya dia tahu dia historik begini. Mana Meghalaya itu coalition government dia bapak tu semua nas kaca. Bersisa bersinggung ini sepon biaya. Aru bapak mandera kan? Ya NPP government biaya ini saja. Apa sih kalau resmi MLA
Ya lokal MLA aro open GMC ni parti ni nagbabangan. Wa sumay de congress semua nak ana. Ya babang ni government de ad hoc government sa. Daon pun naik, jatuh pun naik, ad hoc government ni sudah cukup. Pangan sunna kya ang mas. Diba no kapag ka saksi, public ni ka saksi. Ya ad hoc government permanent ajo. Bersih banget sama tunai. 목소만이라 제가 개동이 시작하고 방난 제가 public고 시작하고 public 나는 매고 전치가 public 매고 남 느낀가 야고 목송에 야고 전치 제가 감가니야 셋 나도 제가 폴리시고 남이지 저 따로 감지마 지금 politics로 아미 politics로 아마 만들면 슈가 구나가는 게 있어 제가 비에 상마 사기만 감가에 딱방방 만들었어 biang ni bhagavat deba bhagavana batteba biang ni teachers biang ni leaders aga chunno ni nagade party na Sangma NPP 쯤 Meghalaya NPP aga de party ni poster apko takba youth bol apko gabe imang flag apko sugpa mande chmade bole party nagade Sangma ni chunno ni kam kara biye samma ko jaraka biye samma ni skillata kam kara और बिनी प्रिंसिपल ना को स्किल भागना दाव नंगा बिया पब्लिक ना खासा बो पॉलिटिक्स ना पा ओदे पावर ना बकबक ना बे थांगा पैसा ना बकबक ना बे जाता स्वयं ना काके तो इकाप का बोली बिया वाला ना जाता स्वयं ना पब्लिक ना खासा ना काम का ओदे पब्लिक ना पचिगे पब्लिक ना दक्षके पब्लिक ना बुलको अगे ना सुसोके देबना थाका पैसा ना पावर ना काम का ओदे मांग सर्व सुसोक फिर सम्मान से किचले उसके उन्हीं मन ये प्रिंसिपल का अनुसार काम करेगा आरो मुखान सीबा sila ya san प्रिंसिपल काम का गेम उन्हें ये सुमय दी बात वाला आपने उन्हें मन पे ना अच्छुकुपम ना कबाई सोल अच्छना खासा Meghalaya ni public at sila talo kasay ka ating susoke yan election is historic election of game as man game 1972 NPHLC party juga majority ko malay isang surkari ko kansa kung hindi ako darang party full majority ko matsa balsi sotong akto di ba yan pakte balsi sotong akto ano history di po di tayo NPP full majority ko pero tayo let's go yakon niya ko po isa po namin kami di ba hirap na sinabi kami sa sumerang baksa di ko ba ang tsuk pressure ko ba tsung namin ka sinig kamkay public pressure ko ba tsung sakay na saksa sakapun na tsung taksak na party ko or public ko kamo doon saat ko asumo kamo doon tsung kamkay aja susuki Ini kemana pena kakak pangi Subir M Marak Rangsakonao NPP siguro telas ka aro Rangsakonao BJP party ni aro betang dona muni lalu NPP party na nampagpa na ang ikasara pena ko ang anong sa rimchaksoaniko party na aro Rangsakonao siguro tela aro hayat sindaw yan may gipa kung resmi tariko at sini candidate pa Subir M Marak na Actually, kamsa big pa vote ako ni hayat sendal big pa margin siya si Biko election siya na dinesma sa kansi ko boleh ang mga kanang ko ang anong tunog siya